Alright guys, last hole. Last hole akhirnya. Last hole 360, 360 indeks 16 par 4 guys. Lubang ni best sebenarnya. Green dia menarik. Nanti akan jumpa slope dan green. Tapi untuk landing di green fairway luas sebelah kanan, tapi selalunya kita akan attack pokok-pokok yang hujung tu guys. Sebab kita boleh landing depan green. Tinggal less than 150 guys. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Until tomorrow. Until tomorrow. This is last driving. Alright, one good shot it. Mana-mana satu. Dia tak pergi kiri lah, dia pergi center. Okey lah, kita try apa jadi. Alright guys, second shot saya. Balance tinggal lebih kurang 100 downslope. Kurang sikit 100 lah. Pasal 52 degree. Saya harap bola ni pin tengah, jatuh saya harap depan green. Bola akan roll bola sedikit di bawah daripada kaki. So saya harap dapat pukul dengan baik, dapat menghasilkan spin yang baik. Okay, right. One good shot. Manis-manis satu. Kasih on. Yes, straight to pin. Set. Yeah. Tepi pin. Dia spin. Alright guys, inilah green. Tengok, tadi nak masuk birdie tu. Birdie tadi. Bola saya lebih kurang satu patah length. Kita try birdie for the last hole guys. Kita tengok boleh tak kita birdie. Pinky man lah tadi. Tadi birdie pinky lah. Apa lah tadi. Alright, kita try birdie putt last di danau guys. Okay, birdie putt saya. Straight putt saya rasa. Straight putt firm to the pin. Selesai tugas saya hari ini. Birdie yang terakhir di danau guys. Come on, one good putt. Manis satu. Ya, selesai guys. Danau seperti dulu yang ku telah main lama dulu kan. Jadi best danau ni. Untuk siapa yang mencari cabaran, di sinilah tempatnya guys. Jumpa lagi di danau ini. Alright, bye-bye. Manis-manis jengke, datangkan berita.